بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا شباب بخیر. نیرنا راست دست پیکرش پشتی هفته کدین دیساب مجارین دروجه ویده ام به هف دورنه رجماسیونیست عالیه که کمکجی و قتل عامین خو و بمبارانان سر خلق فلسطین دوام دکل عالیه کدین جی دسی روپی ده ام من لهویا آگربستیه کنه آگاهیه که آگربستیه نه لورا چونو هاتنین آگربستیه دناف هر دو عالیادا دومن به ناوبینجیتیا قطاری یا ایشف یا بلکه حتی سبه ام آگاهی کی درباره و مسئله ده بستینن و چاخی امی به تماشاوان خوره پارو بکن لعالیه دن جی رجما سیونیست پشتی تولهویا سوری و پشتی کو بشار اساد جسر وظیفه هات داخستن به خلق سوری برخدانا خلق سوری رژیم سیونیست جوی والهی خواست فایده کی بستینه و بر بگری گولانه اشغال اخوال عالیه سوری برفره کرد لهله کی سر عرض فلسطین اشغال اخو و بن عرض فلسطین بن پیکری عالیه کی دن اردن شامل لبنان چار عالیه خو اشغال اخو دومینه سر و مجاریجی ام تخوازن خبر بکن البته سر مسئله سوریجی او چند گوترین مهبن دورا تماشاوان هیجام وگرن مسئله نافخویی مسئله قانون اساسی ما که قانون اجاره کردن دروجه ترکیه ده پشتی کو پارلمانتو خباتین خویل سر مسئله بودجه قداندن د سر سال بیده و هن مسئله سر قانون اساسی بین خبردان اف بیاناتو و داخویانین جالی حکومتی و هاتنه کرن نومان کرتولmuş و داخویانی پاروکر به مدیای را گو پشتی سر ساله امید پارلمانتوی ده دست به خباتین خویل سر و مجاری بکن و چون هاتنین پارتیا و امی هرن به دوره استشاره بکن که د آژاندا حکومتی ده چهیه یا جی سروی مجاری چته خبردان امی ویجی میوانی خوره خبر بدن دورا جی تماشاوان هیجا دناوی هفتیه ده جعالی پارلمنتری هدا پاری برز فاروق دینچ مسئله که آنی روژوه مسئله که براستی گرانش بود ترکیه پیش روزی دجی بیشتر تعلقی که مزنه مثلا طلاقی و هفبردان جنومیره و سروی ده که مالبات شهدو پرچدون سروی تکلیف کی هانی او تکلیف چبو امی ویجیج میوانی خواه پرسن داویه جی مثلا اجرت اسخری و معاش تقاوتان افجد روزه ترکیه ده میوانی مکیه اندام لجنه اداره گشتی هدا پاره برز محمود امین اولم خیراتن سرشواراتن ما خیر دابن سرشوارات سراره مثلا غزه امتخازن دست پی بکن رژیم سیونیست 14 ماه ایرشی خال سر غزه دومینه براستی بو وک سمبوله کی کالی ریم کو ریم کشک کفچوک بو شهید کتبو دو اوجی کت خبره و کالی و جهاد بو شهید کرن پیره مالبات شهید بن و رجماسیونیست آگر بری کونی فلسطینیان ده الحاصل قطعی عمو کم کجین سیونیستان ناسکنن سروی مجاری شد خوازم بیشن دورا می مسئله آگر بستی قسمه کشی خبر ده کرم کن بسم الله الرحمن الرحیم بريات شتيل تماشاوانا سلام دكم برنامه سر خيره به انشالله يعني با 14-15 ماه قدی herhalde لغزه وحشته که دومه لبر به وحشته عندي انسان وجدان انسان تحمل ناکه دل انسان تحمل ناکه جگر انسان تحمل ناکه لسر وان ویدئوی کو جوی درته پار کرنه او ظلم و قتل عام کتی کرنه انسان چا پیت کوندی دلوب جگر پیت شویت پرته حقیقتا جبوان امتحانه که مزن چه بو لی امتحانه یا مزن جبو دروای غزه مسلمان دروای غزه امتحانه مزن جوان را بکو لبر و ظلم و وحشت و چاو حرکت بکنه آراستی تشتی کو عادل مرد خوسته بوی آوای آلیکاری که خباته که و
دستکێکی نهاتە ژالیە دەوێلە مسلمانە یعنی هەریەکۆ گۆری خۆ بەلکی ملەتی وی لە کۆڵانە دەنگی خۆ بلندکردن جی پرۆتەست وەکردن لە مەیدانە ji بۆ هشیارکردنە ئینسانە میتینگا kirin lêvelê evana tiyek ji wan ew ê qetlyamê neda sekinandin ew Müslüman di konê xwe da şewitîn di malê xwe da şewitîn sebiyê wan dibin enkazê bîneya da hinda bûn çûn yani behsa 45,000 insan vefat dikin şehîd dikin seriya 100,000 insan jî dibên hindane ya jî dibin enkaza da mane yan jî birîndarin yani di tarîxa da tiştekî wakî nehatibû dîtin û her tişt li ber çavê insana çêbû herkes vê zulmê vê qetliamê dî fakat herkes çavê xwe jê ra girt herkes got ji min ra çi herkes mala xwe rûnişt herkes li kêfa xwe nêhirt herkes zevka xwe nêhirt her yek got bira kêfa min xera neve heman bira êrişî min nekin bira ji vê derê zerar negije min ew xas yani ew sembola ku te got rîm di roberê dov bû herhalde xebera wefata kalê wê jî hat kalê wê wextê ku rîm şehîd ket di nava wê toz xebarê da wê hilda toza serçavê wê nav porê wê paqij dikir got rihê min heve ya ew xwe jê hez dikir do ew jî xebera şehîdiya wê jî hat ew jî gîşte rihê xwe İnşallah li cennetê gîştin ev du ser hewda kewserê yani em tev xwe zarokin xwe malbatin em tev li mala xwe li huzûra xwe dinêrin dixwazin li mala me xweşiye be xelkê Filîstînê jî mala wan hebû zarokê wan hebûn dunyakî wan xweş hebû îşê wan hebûn zewaca wan hebû aîla wan malbata wan tevî ev du şên bûn bi kêf bûn fakat li ber zulmê serê xwe ji ber ku dananîn ji ber ku teslîm nebûn ji bo dînê Xwedayê Teala ji bo Qudsa pîroz ji bo Mescidul Aqsa ku Xwedê Teala gotiye dorayê mübarek kiriye Xwedê Teala di ayeta xwe da qudsiyeta wî behs kiriye ji bo serbestbûna wî rizgarkirina wî mal û ewladê xwe feda kirin kêfa xwe feda kirin zevqê xwe feda kirin zarokê xwe feda kirin canê xwe feda kirin eziyet dîtin birçîman dor li wan hat girtin av li ser wan hat girtin yani ew zulma ku li wê derê hat kirin herkes bi awakî ji wê zulmê para xwe dî dibe li ber vê zulmê evê ku li vê zulmê seyr kirin ku Müslüman bin li wê derê vê tên kuştin Müslümanin ku Ereb bin evê ku li wê derê tên kuştin Erebin ku însan bin evê ku li wê derê tên kuştin însanin evê doktor be li wê derê doktor tên kuştin mühendis be li wê derê mühendis tên kuştin mensûbê basınê bin weşanê bin li wê derê bi seda mensûbê basınê hatin kuştin qetil kirin yani herkes bi awayekî ji ber wê qetliamê ji ber wê zulma ku li wê derê tê kirinê pê tesîrdar dibe muheqeq ji ber vê yekê me vêya digot ji roja ewil da me ji însan re vêya xwezt wan jî vêya xwezt herkes bi qanda hezrê quweta xwe bira dengê xwe bilind bike herkes di ciyê xwe da meqamê wî çi dibe bira be yetkiya meqamê wî çi dibe bira be bira bi qanda meqamê xwe yetkiya xwe quweta xwe îmkanê xwe bira ew jî ji bo vê xizmetê ji bo vê rizgarkirina Mescidul Aqsa bira ew jî hereketkî bike bira ew jî gavekî bavêce bira ew jî bi vê awayê ra têkilîka wî hebe xwe jê dûr neke çavê xwe jê ra negire nebêjim ra çi lêbelê malesef milletê me di aliyê boykota de bile malê gotin malê bo Siyonîsta nestînin bira zirarê bivînin qene di madiyata wan bira zirar bîne viya jî bile ji wan ra zêde dîtin neketin ew safê însaniyetê neketin ew safê Müslümaniyetê imtihankî ne baş bû ji me ra yani hiss û fikrê me ji aliyê milletê ve milletê ku xwedî ujdan em li mesela mexdûriyeta xelkê Gaze û evhovîtiya Siyonîstan wiha dinhêrin belkî ziman jî hin tiştan nikarin bêjin ji xwe
لبلی اف هویتی و اف بارباریا کو سری ملت ده آنی رژماسیونیست هنک انجام اج در خس راسته لگور و وقت پارتیا که سیاسی جعالی رایداران کمر بخوینه ام بیجن دوله اوروپی هبون او جعالی حکومه فی انسان ده هنک ام بیجن خالو و ما قانونان یا قانونان چیکر ندنا بین هفده قانونين بين الملل ام بیجن دولت وک امریکا هنه دولت عربان هنه خلقیوان مسلمان هنه جبو وانا رژماسیونیست چه دانیشاندن یعنی جی ایروپی دا کسین دولتین کو وی رنگی ظلمه بکل در دورا خو و بچی بین جزا کرن مثلا یا جی انجامک چوا در کرد رژماسیونیست تمام دنیا محکوم بیاد وجدان انسانیت دا محکوم بیاد ونزانن بلکه 6-7 ماه 8 ماه بلکه قضیه uluslararası ceza mahkemesi ku dibêjin mahkemeya navneteviya dünyaya li derê li derheq van sûc û qebahetê ku di Filistînê de hatine kirin derheq Netanyahu û Goland Savunma Bakaniyê berê mahkeme hatin vekirin ji teref Güney Afrika Cumhuriyetî ve ew mahkeme dawiya mahkemê da vêga derheq Netanyahu Golanda qarara girtîgirina wan girtkirina wan ku bê girtinê wê qararî da ciyê ku bê sekinin evî qararî temamê dewlê Ewropa vî awayî gotine me bicîbînin gelek dewlê Ewropa gotine biya ev qararekî navnetewî ye me teva girê de em ê pêva girêdayî bimînin yani ji dewêlê ku navê wan Müslümanin lîderê wan ne Müslümanin feqet xelkê wan Müslümanin ji wan pirtir dewêlê derva zêdetir derheq bi cîhanîna vê qanûnî navê wan derket pêş weka em bêjin İspanya, İrlanda heta İrlanda got em ê jî midaxilê vê ceza mahkemesiyê bin midaxilê vê mahkemê bin em ê jî ra bin taraf ji ber ku zulm û wehşeta ku Siyonîsta kiriye bên mesuliyetê wan bên ceza kirin li ser vîya nava İrlanda û İsraîl de ji vêga evkî heye gerginlikê çêbiye weka Belçika, Hollanda weka Portekîz weka Fransa, Danimarka, Hollanda melê van dewêla gelek dewêlê dunyayê jî ew kirin li ser vîya gotin Netanyahu yan ji Goland werin memleketê me em ê derheq ev qarar em ê bicîbînin em ê kar bikin vîya li temamê dunyayê erê Siyonîsta mehkûm kiriye feqet zulm û wehşeta ku dikin Amerîka li pişta wan e desteka ku li pişta wan e silah sevketiyê ji wan re dike finansal destek ji wan re dide pere dide wan û naile di Birleşmiş Milletlerê de derheq wî rayekî bêdayîn aleyhê wî da wî bê cezakirinê ji ber vê yekê ew zulma xwe dewam dike roj bi roj aynı wê zulm û wehşeta wî dewam dike pêş gav bi gav pêş ve diçe evê ku jê re bûne heval erê di wijdanê însaniyetê de mehkûm bûne feqet însan jî hişyar bûn temamê dunyayê gelek ciya memleketa însan derketin kolana li ber vê zulmê wehşetê dengê xwe bilind kirin û însan gelek însan meraqa İslamiyetê kirin ev berxwedana wan xelkê Filistînê ku li ber ewqa zulm û wehşet ewqa bomba ser wan dadibêne bi tona bomba ser wan dadibarîn ku di konê xwe da dişewîtin dîsa jî gotina wan ev dibin hesbunallah ve ni'mel vekîl ev ya vê gotinê ku cewaba wan teslîmeta wan iqrara wan li ser îmanê ev ya insana tesîrdar dike gelek însan meraqa İslamê dikin pêl bi pêl însan bi balê İslamê da mewj bi mewj tên feqet ev ya jî heye İsraîl projekî wî hebû li temamê dunyayê dixwaze hakimiyeta xwe bicî bike bi kês bike erdê xwe fere bike gav bi gav pêş ve here roja ewil me got İsraîl Siyonîst wexta ku Gaza bikeve li wê derê nasekine ji Gazayê bibêhire were Sûriyeyê were erdê Qahîre bistîne Lübnanê bistîne Ürdünê bistîne Sûriyeyê bistîne were Iraqê bistîne were erdê Tirkiyeyê îro ciyê ku li Güneydoğu jî ra dibêjin yani Kurdistana Bakur jî ra dibêjin evan erda tevvekî ji xwe re erda erzê meûd dibîne yani gorî Tewrata wan gorî kitaban û mixarref ji ra dibêjin van erda tev ji teref Rabbê wan ve Yehova ve ji wan re hatiye wehdkirin ku van erda gerek ve erdê wan
لباندرا بجيبن ایرو هاتن سوریه ایرو درکت راسته evet هدی اویا اشغالا کو نیتا لبنان کر مسلمان و داره مجاهد و داره نهشتن پیشوارن پیشوا نچون داویل و داره آتشکس اعلان کردن اگر بسی دانین و داره نکارون پیشوا بچونه درج و داره بردان فقط لسوریه ده کو اف تبلیغی چه بود نو هفداد و والایی دا کیسه دیتن هانی قسمک چه اشغال کردن برش خو هنکی چه اشغال کردن بحثا گولان تا پلی کد گوتن جه 670 ورده برکی دیم که داره اشغال آوان دبن اشغال آوان دابون زفت کردن رژیم سوریه جی دنگی قندنت کرد جیرا برا اکاخو مدارت در باز دکر فقط ایرو کویسات تبلیغ بو جه بهریه آنی چند هفت گنده نگاجی آوی سره اولوی درش خورا سینورا کی دانیه دبیجه اف در اندی جیه منه و انشالله اندبیجن خود تعالی ظافر و نصرت بده اهل ایمانه وان جو خلق عرضه سوریه جی عرضه لبنان جی عرضه اردن جی و عرضه فلسطین جی تبی درخن جو هاتنه دیسار و جهنم ان شاء الله بله یعنی 6 هفته سال نانی هولوکوست خواردن سر سناریو که هولوکوست دا یهودیا سیونیستا خوک مغدور نشانی دنیای دان او سر ویدا ام بیژن رایا گشتی خو وی شکلی دانه ام بیژن قبول کرن سر ویدا فیلم چکرن پرتوکان یا نویساندن لوی قتلیام و کمکوجیا غزه لگور نرينا من خلقي كو خدي وجدان او خلقي نسلي كو نوراد بن جوانن اوانا الهمبر سيونيستا او چواكو وانانه هولوكوست خوار او ايجا الهمبر وان به سبب كينو كينك خزاوك يعني تمام الدنيا دما كو يك بيجز يهودي ما يا سيونيستم يا او الا كو قاشوجرا دجن اسرائيل هلغرا او الويدر محكوم به حسباندن يعني ان شاء الله وي سبب يعني جبي اويدا دناو دولة مسلمان خلق مسلمان دا يعني وكا تركيا وكا سعودي عربستان وكا أردن يكون بيش مصر يعني أو جزا كرنوان خويا ناكه أما جعلي ملت داد جعلي ملت داد وجدان إنسان هذا وسايا يالنز مثلا خواستكا ما هري مزن أفو وانه كودشن بوارا آليكاري دكن شفته وطنداش راد بيجن لبران مملكت ما وطنداش تركيا هم ولاتي فرانه و هم ولاتي إسرائيل بهفرانه دما اسرائیل و داره سفربرلی کی اعلان دکه رادمن دشند که بن حربی لوی داره مسلمانا مظلوما سبیا اختیارا پیرکا قتل دکن و دیسا لوی داره او کان نوبتا وان دقیقه دفترن تیورا بلکی دیسا کیفا خود کن و یا بریندار بندن تداویا خود کن و جیانا خود دوام دکن یعنی به پارتی olarak ما مجلس تکلیف کی دا قانون تکلیفی کی دا مگو ابی کو کتنه وی فعلی و سوجی کرنه برا در حق وان اوی آوایدا تثبیت بکرن اوی کو داخلی وی جرمی بومه وی قباحتی بومه کی کتبه وی قتلیام وی ظلم وی وحشت کی چوبش بود سیونیستا زاروک مسلمانا وان انسان به ساونمه به گونه هاتبه قتل کردن طرف وان و برا وان انسان به تثبیت کردن حف به حف در حق وان جزایی که برام به محکمه کردن و برا مالوان به مصادره کردن ترکیه جوی آوایدا واساله که گاوه کی ناوجه مجلس ترکیه یعنی مسئله هر مهم جوان را چیزانم یعنی تشتی کو قن نب قیمته نب رومته در خستنه پیش دبیجن زوب زو امبانا درخن د مجلس بکن قانون فقط مسئله کی جالی انسانیت دا جالی مسلمانیت مدا جالی براتی مدا یا مسئله ان مهم اوو و ساله کی tam ساله کی بهیری هیچی اف مسئله ناتیل دارخستن نایب کرن. halbuki به قانون bile ازدیم که اسویچ ربو مثلا دهب عسکری سیونیستا خودتون چوبن هر ویداره زیارت بکن به توریستیکی چوبن هر ویداره بگرن او ویزاوان قبول نکردن گفتن ون عسکری سیونیستانه ون قاتلن ون حوال ظلمینه ون قتلیام وکریه جوی بونه ویزا ندانوان ویزاوان قبول نکردن من دوله که اروپایه نه مسلمان خریستیانن اما او وقتا کو بیجی استرالیا و منابیج بیرا کرد و استرالیا بود بله دوله استرالیا ویا قبول نکرد ترکیه هی وی گاویجی ناویتیه یعنی ویا دل انسان بریندار دیگه چما وان اون چما ویان تدبیران ناسینن
انا زنده و دکارم یا بیجن برا اوی کچونس نوا و قتلیام دا شکل کی وظیفه کی استندیه با آوا کی کتیه ناوی برا نه مملکتی تا برا نه برا اوکی نکه کیفی نکه برا لخستخانه تا برا تداوی نبه قنا بیاد کاری بکی ویا بیله هیجی پیشنهادسنه براسی ترکیه ویا وایدا جی گلک تشتا مثلا وظیفه وی که ما یعنی يعني داخلية که شفاف شتنه يعني مثلا الجور هنا خبره سريع أقول قلت نزي 4000 باش إنك خبره نزي 8000 في رنجي هنا جو تركيا شونه بشتاري حربي بون الويدر يعني أفج بان رقمي فرمزنن داخلية که ام بیشن جو وزارت نهات نگو دوی ام بیشن دیروک دوی تاریخی ده جو ترکیا ام بیشن 3000 یا 4000 چونه جوانا دی حفظگرینه یا 15 حفظگرینه یا به شکلی جی زلالی کتنه افجی شی انسانا هنک تبل هفت که یعنی او ایدیایم کتنه روجه و چاخی اف مسئله سروی هنک شبه هنه فيها دخویا کرن هر کم بحثا مثلا دیسا اشغال گولانی کر مثلا هات سوریه جی مثلا سوریه جی دمکی روجه بده براستی 62 سال دبن ظلم پارتیا بعاصی ده ج تمام حق انسانی دور هات اداره کرن خلق سوری هم رجمه بعاصی هم پشتی اشغال کری کو کتن ویدر هم ملت سوری کو کوچبر بو در کتن دروای ولاتی خو پر ازیت کشاندن ایرو هم دن هرن وکو هیویه کی چه بو ملت سوری و سوری را اون وقت پارتیا هدا پاری پیشروج سوری اون چوا دخوینن یاجی تمنیه و چند سروی مسئله چند خمس سروی خبر. ماله یعنی اسد بشار اسد و باوی حافظ اسد ظالم بو ظالم اول ظالم بون هر دوجی 76 ساله لفلسطین دا ظلم سیونیست بو 61 سال بو ظلم و وحشت بعاصی ل ناوا عرض سوریه دا عین وکا خلق فلسطینی ظلم و وحشت کرن دوماندن او ظلم و وحشت وان هی ایرو پیوان دا کو او چونه بره بره در تراسی د حبس و زندان وان دا بن عرضا دا اشکنجه خانه وان دا د ظلم تعدا کو د کرنه هی ناتیه قید کرن یعنی هی جبر کو قپالی قطبیه یعنی به شرطی مایه حتی ایرو کس نکتی وان داره کسی وان تشتا قید نکار بیا بکه جبر ویا که هی ندر در نکت بو راسته لیرو با بره بره در تی راسته کو چو ظلم کرنه چو وحشت کرنه یعنی اساد و باو خو به سر ناو عرب چیتیه باس رجمه باسی اون زانن فکروان سر ملیت چیتیه عربایه یعنی عرب چلقه بکن و پیراجی سوسیالیزم مدافعات کن فکریاتان سوسیالیزمه به سوسیالیزم ناسیونال سوسیالیزم کد بیشن ملیتچی سوسیالیست فکریاتان بهرایه جبر وی آوای حق دنوا عرضا سوریه دا چقا مسلمان سری خورا کرده لوان به وحشت کی مزن به قتل عام کی مزن و سرهلدان مسلمان تفاندنه دانه سکناندن لحمایه بجاره که دا دور گرتنه پیش کرنه بجاره که دا توی سبی و پیرک و اختیار و انسان تحب که حتی بیجن یعنی حیوانا بیلا قتل کرنه دوی و که دا زندین اشتنه 45,000 بحثا 45,000 انسان قتل آن دکن دور دا طبیعی رسمی رقمی و چاقی کد بیجن اوجی نه یعنی و چاقی açık اکتنه بیه یعنی انسان هر تثبیت کی بکن راستی در خانه است بلکه 100,000 انسان جو کشتنه به انسان خود به 100,000 انسان در زندان دا هند آبونه یعنی ناویوان ناتنر 44 سال بره انسان کتنه حبسه هیت هزه حبسه وان درد خند کس انسانت کرد آبونه شو گوری کومی جی درتین مزل کومی مزل کو انسان کو لوی در توپلی قتلیام کنه وان کرنه مزار وان جهادی درتین یعنی او ظلم و وحشت کو کرنه براستی یعنی بتاوای ج مملکت مداد وی دل انسان مدا وانا او که قبول ناکه یعنی وجدان انسان قبول ناکه رحمه انسان قبول ناکه جبر و ظلموان کو بهریه قلبینه چونش و داره او یتکیش دستوان درکتیه او اتوریته یونتیمش دستوان درکتیه ام به کیف خوش بونا خلق سوریه هم کیف خوش بنیان
en azından dibin ew zulm û wehşeta ku 61 sale li ser wê zulm li wê memleketî weka cenawarkî li wê derê rûniştine en azından dibêjin xelkê wî ji wê zulmê ji wê wehşetê inkî emîn bûne endî inşallah endî ew zulm û wehşet nabînin ev ya me kêfxweş dike li vê derê da inkî tedirgîniyê aliyê Müslümana da yani dibêjin ew İsrail ji wê derê dikeve erda Sûriyeyê acaba wê pêşte here neçe wanê ku însanê ku vêga wê derê bêjin dewrîm kirin el wê derê ihtilal kirin Esad ji ber wan reviya çû evan yönetima nû acaba yönetimekî çawa deyne ji bo xelq û ji bo xelkê wê derê ji bo mafê wê derê mafê însanê wê derê û yekîtiyekî ava bikin di nav xwe de di nava xwe de yekîtiya wan û ji ber mafê însaniyetê حقوق انسانیت و چاوای حرکت بکن هیوان تشتا تام در نکتن راسته او جی زمین هیه هیچ زمان جره هیه و اینکه او که گنگشی تدا دوام بکه یعنی مدت که دوام بکه حتی سیستم رو نه اما هی ببینن فقط تمنیا ما و کل سیستم کی اسلامی چه به خلق و در مسلمانن بجوتا خدمت اسلامی و سرهلدان دست بیکرنه سرهلدان وانو بر اساد جبود دین اسلام میوه جبر کو وانا نیارتی اسلامی دکرن جبر وی آوای لبر سری هلدانه ام هیوی دکن کو مقصدا نیتا کو روجا اول دست بکنه او مقصد او نیت حاصل بده فقط طبی شیطان ناسکنن امریکا ناسکنه روسیا ناسکنه اسرائیل ناسکنه yani دوی الا و تکلی وگا فرانسا مثلا خوزاتی دا اینکی اکتیف بده حرکت که yani الا پیچی وقت بخنه ناوی جوی آوای داره گره دوله دوراوی مثلا وکا ایرانی وکا ترکیه وان دوله گره آلیکاری آوان بکنه جبو کو سیستم کی نه اروپایی و نه خدمتکار باتیه و نه خدمتکار خلق ملت اروپا و سیستم کی جوی مملکتی و خضابه یعنی جورابه سیستم کی بفرارا انتگره و وی آوای سیستم کی آوا بکن انشالله نیت ام دبیجن وان انسان بنیتا باش دست بکنه انشالله بنیتا کی خالص شه و تمام بره تمنی ما اوه یعنی بله جبو مسئله در وای ولات وقتی ما اوقا ما وقتان دبو مفکرن مسئله نافخویی تماشانی نیجا جبو قانون که اساسی حاضریه ام بیجن پارتیان هیا هنک مفکورین پارتیا هنه ام بیجن برای سرکومر اردوغان گلک جارا وید داخیانی خودتینه زمان ام دخوازن قانون که اساسی یا سیویل آوا بکن اف قانون اساسی که ترکیه پیت اداره کرن د شرط دربایان دا دربای لشکری ده هاتیه دا مزراندن و هاتیه چیکرن و قانون اساسی کو هزار پینه لی هاتنه کرن لی دیسا هیج درد ملت رنبیه چاره هیجی خواه بخواه هنک پرسکری کا دزه هنک پرسکری کا دردخه قانون که اساسی خبات سری کو بیکرن لازمش کرده دست پی بکن ازبانی بله یعنی با سری چند ساله بحثا قانونه که نود کن آنیاسا که نود کن مجلسا کو وگا حال وضعیت کو تدای او اتفاق کو تدا چه نه به شرط مرجع قانونا چکنا قانونا نو نه راستی جوی بونه دخوزن اتفاق کل سر چه و مجبوری وان پارتی مخالف واجد بن جبر فی اوای اینکی اوی کو و نوکرنا قانون اساسی تینن زمان خوزن هنگی اکو وانجی گوری وانجی حرکت بکن وان بکشینن و کلا که ویجی وان بدن قبول کرن مثلا قانون اساسی یا هری مهم اوه کو قانون ایرو 1982 کد بیشن آنه اساویه ده 1982 دا دادی بریاوی کنان افران دربه کی چه کر بوه دربه اوه کو دربه چه کربون کنان افران و مارشال دوراوی حوال جنرال حوال دوراوی هانین رونشتن anayasayı beri iptal kirin, nu da anayasa kıyas kirin. Yani ev anayasa vega, kanun esasya vega, darbe anayasası emcarat bin. Darbeciye çekiriyor. Livi memleketi
انسان که را به دربه بکه من پازده ترمه دا 15 تموز دا هنه که هانی که دربه بکن او دربه بجی نهانین توک بگد محکمه دانه ده زندان ده جزای معبد دانوان فقط اوی کل وی مملکتی دربه کرده و بسر کتبه دکاره بسر مجلس ده قانون چیکه اویا منطقه انسان قبول ناکه اویا حقوق ترکیه جویا قبول ناکه اصلا اما تشتکی وسا دانین راسته جبر کو بسلاح هانین دانین قبول کردن وی ملتی روزا کو دانین حتی ایرو وکا کو هاش و کلا کتاب رب عالمه کتابه که مقدس به کس نکاره دستی قدرش بکه کره دستی قدرنه که دبیجا منکارن دستی قدرش کنه کی واند بجه دیسا اوی کو ذهنیت دربه بوان راه حوالتیا دربجیا کرنه حتی ایرو اوانا دنگه وان زیده درته بلند درته تدنیاری دما کو بحثا چیکرنه آنایاسا که نوید به اوانا ارتالقی رادکن پیا انسان رادکن پیا طرفدار رادکن پیا و نکارن بکن و نکارن دنگه بکن و نکارن دستی قدرش کن ام نایلن کی دستی قدرش که امن پیش یوانن آبان میدان امی و بکوجن امی و قتلن جوان گوتن جی چکین میشنابن یعنی خونادن پاش بنه ده قانون اساسی داد بیجه که egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Egemenlik bir kaydı şart milleti. Yani millet egemenliğe çava nişandır, hükümraniye hürriyete çava nişandır da bir temsilciye kuduşine meclisi. Yani meclis hakimiyeten milletiye. Patronu meclisi, seroke meclisi demek ki beje anayasayı bede geçkirin kes nikar begere itiraz bike. Çünkü anayasa seroke meclisi aynı zamanda seroke millet eti hesap kirine. Çünkü milleti wan acıban diye nakan diye şan diye ve dere gotiye un temsilciye min ser nave bunu haberdir. Fakat seroke meclisi normal kurtulmuş sadece bir tane vahago go 3. maddede madde sisiya go kelima ku teda derbaz be halate cümle kuteda derbaz ve halate. Çava bu devletin milleti olmaz, milletin devleti olur. Devletin ülkesi olmaz, ülkenin devleti olur. Bu evya gulata ki halate ki meşhur yani via gere bir askerini لسر via kıyamete rakırın. Ve ne sistemi harap kırın, ve ne degeş kırın. Beni meclis başkanı bile evi ko hakimiyet temsiliyete hakimiyeti temsilciye ve hakimiyeti ve millet hakimiyete ve milleti nişan da meclis başkanıya seroke meclise bile nikare bahsa goharandına kelime gibi ki naile kemalizm evi kol ser nave zihniyete kemalizm van darba kirne jiber ve nailen kes nezive dereve ilk 3 maddeye dona per bu adem ki dro bere bu لسر via normal kurtulmuş röportaj ki vahada. Go binere ev anayasa vakt mego ko em gerem nu bükün. Çima em nu bükün çünkü ev anayasa hazır kutedaya ruhi darbeye tedaya. Her anayasa ki ruhi ki viye. Yani de hundre vida de nava vida ev ruhi vi khuyat ke daima meydane. Ruhi ve anayasa haneci ad darbeye. Darbeciya çekire nihayetinde. De çıka bu güherinici çıka navanda hangi tişta degeç bikeji bir türlü ev ruhi ve ev bina darbece naçe. Jüve bune gerem jnu da ev ki nu çekin. Anayasa ki nu çekin. Lebeli vakta ku em bahsa ve degeçkirina guharandına anayasa dikin henek dibecin wen nikaran bikin. Çima em nikaran bikin? Çünkü eğer guharandın lazım edibecin ev bikin. خو خویی وی ملتی بیدن خود سر هر چیزی دادن aslında ev خل سر anayasayı da icdibinin yani ne ko anayasal bir memleketin naya güherandın wan kabul nekiriye he ko ev kabul bikin ev be güherandın be yani ev ka wan zihniyeta wan gori zihniyeta wan roja güherandına yvere bu güherinin ama iro wan hek viyaj viyara ev nebune تسلیم نبونه باید ویا هی نکتی عقلوان هی شیوان هی ویا ناگره ویا قبول ناکه جوی بونه حتی او قرار ندن ویا نا قبول کرن یعنی اوانا سر وی مملکتی نه اوانا سر آنایاسا نه اوانا سر مجلسی نه کی نه وانا
طبعا کی ناو خود ناو کمالیزم سر ناو مصطفی کمال دنیاری له هر دریدا اما ده هر دریدا چقا تشتی کو فایده هوج وی مملکتی را چقا تشتی هوج بو مخیرا وی مملکتیش بو وی انسانی نیارتی بیرات کن لسر ناو بیلم نیارتی به بیلم را کرنه لسر ناو انسان عقلاری لوی ملت ظلمه کرنه لسر ناو مدنیت وی ملتی 3 سال پاش وایشتنه نه وی این ملتیش خو یعنی ج اوکا خود داره ج قابوقی خود داره قاچلی خود داره خو فرب که مازم بکه پشتی که حاکمیت آن پاری پاش کتیه وی مملکتی آواگش بیه خوش بیه باش بیه حتی که وی مملکتی دبن ذهنیت آن دا ببن تاثیر آن دا بیه وی مملکتی خوشی ندیده باشی ندیده گشی ندیده یعنی پشتی که وی مملکتی را خدمت آو کرنه او هیکلا چه کرنه و سر وی مملکتی رونشتنه و کی سر دنگی او کربه نهش نه خبر ده دار سر وی خستنه وی آویتنه حبسه آویتنه اشکنجه خانه اوانا خو لسر وی مملکتی dokunulmaz dibinin. Hani anayasada bir egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Evet ben aslında egemenlik kayıtsız şartsız kemalistlerindir. Fikriyata van, zihniyata van eve. Jüve bu ne? Az sebep viya ve bile, bu viya bile gere ev anayasa bede geçkirnek. Ev anayasa kemalista nine. Anayasa darbeciya nine. Anayasa vi milletiye. Anayasa ruhi vi milleti bira nişamide. Biraz sivil ve, biraz serbest ve, bira vi insani, bira vi milleti endi jwan qaydu bende ko 3 sale vi milleti giredane ve hapis kirne ve zindana da işkence da luan taadi kirne. Bira ev qaydu bendu işkence ko ev kine bira duvare wan bepelişe. Bira vi insan endi serbelend ve biraz serbest ve. Jbu veya yani em parti olarak jem dibêjim jbu guharandina vi جبوك النافي 82 anayasası سر رابع اما خوزي برا تمامي تشتيكو ام ديفيجن وكا مني باجي برا قسما باجي ام خوزن دگش به يعني برا نافي 82 anayasası سر ve anayasa اند رابع anayasa ki nu deftere ki nu جوي بونه د anayasa mevcut da kodbejin her çar madde evvel kodben kesin kara destek derej beke ki bra kesin vanan kara ve yani ev çar madde hebeji tenebeji ام دبیجن او 4 ماده شرط نین الوی داره ماده 4 الوی داره به وان محافظه بکه ماده 4 الوی داره بران نی به چون ماده 4 یا ذهنیتا darbeci 80 darbecileri Kenan Evren و حوالی وینه او مادهویه برای او ماده جوی داره که او ذهنیت جوی داره ام بزانم که و جدسوان خلاص بیه وانه یاسا بی مملکتیش بین حاکمیت اون درکتیه ام بيجن تكليفه كهدا باري وساجي وهاجي هبو يعني دخوازن ورن مهرن سري دامزراندنا في حكومتي ام لاساس قانون عول بنهيرن احزر نسدو 21 و 24 بنهيرن ام سروان اساسا بمينن يعني تكليفه وهاجي كر هيك بعسا في جمهوريه مدامزراند سر kurucu meclis ko dibêjin kurucu irade ko dibêjin eger maksed ew be yani kurucu meclis ve kurucu irade be zihniyeta avakirna ve memleketi ve wan insana zihniyeta xud 1921 da o 24 da 21 çara da dana nişandın nihayetinde yani qasda ve ev ve hazır fakat 67 da ana abi çara da geçkine tabi beriya 24 beriya 67 ji gelek jara pardon 61 beriya 61 çen jara او anayasa 24 دگش کنه 28 دگش بیا 37 دگش بیا چند جرا هانی دگش کنه هر جرا تشتکی کنه پارتی کو ام دبیجن دوی دمات کو CHP بخوا خستیه دستی خو سیستمی خستیه دستی خو دوی 15 سالی دش خو هنک خطا دور دا گوهراندیه لی او مجلسا کو پشتی کو اف عرض و آخش دستی اشغال کرا هات خلاص کردن به خیرا ملتی به امبیجن جهد و خبات ملتی هات خلاص کردن مجلس هفدو رونشت 21 و 24 چه کر لسر وی اساسی وان اساس دما کو ورن قانون کی دوی چارچوبه ده چه کن مرو بیجه او کمالیست دیسا قبول نه و درجه قبول نکنه چون یا پوتیک چه کر نجی مرد کار بیجه خوازم بخون yani جوارا یا مهمه و کو ذهنیت کمالیسم تحکیم بده yani zihniyeta kemalizmi bira hebe
مملکت ضرر دبینه، مملکت الپاش دبینه، مملکت بین işkence دبینه. Yani دوان سالی کو تک ذهنیت دونمی کو امجراد بیشن تک پارتی دونمی دوان سالی کو CHP بتن سری خوبیه و 15 سال وی مملکت قید سچم چینه بیه 23 سال به هل بجارتن دوام کرنه دوان سالا دا مملکت فقیری ج پریشانی ج خلای تنبون ناب نوقی اند هف داده چه فقط اوانا د سرای دا به شرابا کیفی دکن د ایلانجا کیفی دکن د ذوقا دانه د يعني كيف ذوقا وان والسرايا وحال وضعية ملتي قال برهب نتشي يعني تاريخ هذا فقط افيا جوارا نمهمه يا مهمه وايديولوجيا وان السربه يعني ايديولوجيا وان برا السربه يا ادنكا مملكه الباشمايا مملكه خرابيه مملكه كتيه دست كافرات مملكه كتيه بين حاكميتها اوروبا بين امبرياليستين في مملكتي بهر اواي حسب خود ماشينن وين خود ماشين جوارا نمهمه يا مهمه وايديولوجيا وان السربه يعني ابي ايديولوجي انسان هشيارناك انسان قنجناك خير انسان ناخ بيلم پیشناخ فلسفه پیشناخ انسان بخو امینینه اخلاق باش ناوه انسان حیاتی گونجاوی تنه وانا جوان را نمهمه تجاری یا مهمه و کو ذهنیت وان سربه و سرویات ساکنن و خیره في ملتی تجاری نخوستن و ناخوزن جه يعني اشغال نأو تنيه كو دولتك خارج ورتك هذا ناو عردكي وويدري بتشكو سلاحها بمبيبك اشغال يرو ذهنية ملتي كولتورا ملتي امبيجن حياة ملتي كود بن اشغال اوروبي دبا وحضور وسعادة ناو ملتي دا تنبا دبن حكمة دولة اوروبي دا وبتقليدي حياتك جملتي راحتبه وتحضور ناو ملتي دا تنبا افجي اشغالك كورتاي ام چند گوتنه دنجي سر بيجن نومان kurtulmaş دوی امی سری سالی پیدا دست بخواتین خوی نو بکن امی هرن زیارت پارتیا بکن امی استشاره بکن به وی رنگی هدا پر ل کوی داره یعنی مثلا قانون اساسی ده وک چند هوا کاب چند جمله اگه کوم بیشن هدا پر و تکلیف که چه بیشه يعني هم دفين اف مجلس عندي في خدمتي برا بجيبينه فيا في ملتي جبه مجلس هي و سر چند ساله يكو في ملتي بكلانتي كيلد في اويدا عندي وقتي وي هاتيه اف مجلس شي بجينينه فيا يعني في تمثيل جيكو شاندنا مجلس و خدمتها خو بجينينن فيا دلي ملتي دا بمينه ملت هيجا ملت كي كمرو جرا خدمتي بك في كي حق كرنا يعني خدمة أنا يا سكر سفيل أنا يا صام دوين شوابه يعني خد تعالى جمرة أمر فرمان كريا قوتيه كو تشتي كونش براي خورات خوزن وش خورات خوزن جبراي خورا جنا خوزن وناقج إيمانه يعني أساس أنا يا سي جرا وهابه يعني تمام ملتها بهر رنگي بهر زماني بهر ناوي به او ملت برا بهر آوایش و آنها اساس کو نو تشکرن قانون اساسی کو نو بچکرن برا جه ممنون بمینه کس جه شکایتا وی نمینه کس جه گازنده وی نمینه یعنی کرد جی برا جه ممنون بمینه برا ترک جه ممنون به برا عرب و جه برا جه ممنون بمینه برا فارس و جه خوازی برا چرکز و یا برا لاز و یا برا زازا و چد برا و نواوی قومی دا نواوی ملتی دا اردا ترکیه جمهوریتی اف توپراغ هانه برا همو انسان برا شکایت وان گازنده وان جورتی رابن یعنی چما مثلا پسکریکا مثلا کردی کو دبیجن با سر 45 ساله کو بیه فتنه دنوا ملت دا خوین و خرار قتل عام ظلم و وحشت دنوا ملت دا چما خلق مته کشتنه ام برا تشتی کو جوان برهفدانیا ملت را دو سبب برا جورتی رابه جبو ویا ام دوین آنها اسا کو نوته چکرن برا مسیوا به برا عدالت به برا هر کس به هر رنگی خو دوی آنها اسا نودا لی خویی درکه برا حاکمیتا کسی سر کسی تنه و ناوی کسی سر ناوی کسی نکه برا کس ناوی کسی جای نکارا بندس نیبه برا کس خود وی آوایدا برا بلنگاز حس نکه به هر آوای برا انسان جوی آوای در حق مافی انسانیت دا فکر حریتی انسان حریتی دا برا تمام evrensel insan hakları hukuki koyum diyeceğim.
برا دوان آوای داجی انسان جه ممنون بن راضی بن شکایت نمینن و برا آنها اساکا ایدئولوژیک نیبه سر ناوی کمالیزم حتی ایرو سر وی ملتی خستنه برا ناوی ذهنیتا کو 100 ساله وی ملتی بقید و بند گریدایه برا او ذهنیت سر وی ملتی رابه برا انسان جبو ایدئولوژیکی سر ناوی وی فکریاتا کو به تمله به اساسه جبر خوبا هناك انسانا چیکریت برا او سیستم اندی آنها یاساجی نجبو به سیستم خدمت که جبو خدمتا انسان آبه جبو ممنونیتا انسان آبه جبو فراحیا انسان آبه دل شادیا وی ملتی به او ملت هجای هم دویم برا وی ملتی ویا حق کریه برا وی آنها یاساکی کو انسان جه ممنون بن راضی بن برا در خلاص بله 4-5 دقیقه ما جبونا بری امی بحثا مثلا اجرت اسخری و معاش تقاوت دروجه ویده سری سال پیده و زمکه چوالوان بیکرن ام پرسا خود سروی مسئله ده بهیلم پشتینا بری لی روشا اقتصادی اون چوا دبینن یعنی اف 3-4 ساله براستی هم enflasyona Türkiye rakamı پر زیاده بون سروی ده هیویا کارکرا امبیجن مامورا تقاودا زیاده چیده بو و enflasyon بلند بو معاش بلند بون enflasyon بلند بو معاش بلند بو زمي امبیجن پیاسه ده بلند بو اویا ایدی وکی بو هفدو به هفدوره امبیجن افتر بلند بون افجی ملت ممنون ندکرن و آنها روشا اقتصادی چواد بینن سروی ده می پشتینا بری مثلا اجرت اسخری خبر بدن yani hükümet و سالونی وکیه یونتما اقتصاد دگش کریه یونتما حال حاضر کل سریه طرف خوبا پیلانه کی دانیه برخو او پیلانه کو دانینه دوین ج پیاسه حتی جمع به ام درس کرنا پرا ام کم بکن یعنی ج پیاسه پرا بکشینن کم به و پیاسه پرا انسان پرا درز نکن او طلب بکوه طلبا مال طلبا malzeme bikeve. Vakti talep bikeve bere ve enflasyon jî bikeve. Fiyat jî bikeve. Yani enflasyon yani zêdebûna fiyata mal bikeve. Bi vî awayî ji xwe vê planê dane ber xwe û heqeqeten jî wisa kirin yani li piyasê pere nehêştin. Ji ber ku faiz zêde heye derketiye sedî pêncî par gelek insan çûn müracaatê bankaya kirin. Perê xwe li wê derê dan razandin. Ev kol helal و حرام ننهرتن tabii em insan Müslümanın em ya kabul nakin zihniyet amada bavariya meda ya günah ki kebaire em teşekkül ya kabul nakin fakat insane ku jvi avay agahiye wan tenebun hişyariye wan tenebun erişkirin banka ve düzene da ve sisteme da gelek kara kirin peremazın kar kirin yalnız ve da tiştiye ku داون برخو گوتن 6 ماه دا انفلاسیون به اوقات با سالونی که انفلاسیونا کو د ذهنا د هدفا کو دانی بون ارمانجا کو برای خصبون او ارمانجا هم بجیناتیه نگیشت جی خو حتی ایرو و تشتی کو بیان دکن ج طرف رسمی رقم و او مجاری کو بحث کن او مجاری وانجی د بیجی الپیاسه نه خو یا براستی ام انسان کو روزانه ام پی عمل دکن ان temel ihtiyacı ما غذايا مثلا yani yanjı hangi ihtiyacı ما temel کو kire mere yani mesela ders kirine masrafı mali ku zaruri hane temel ihtiyaç maddeleri hem cirabejin sağlık tendürüstiye yani eğitime yani her maliye hanek tiştene ku vazgeçilmez hem cirabejin vana ne ben nabe yani mesela be masrafa van nabe illa her malida ki muzede masrafı van hane meril van masraf adniyara yani gelir و gider hevdu خلاص nake yani yani herkes de keve boşluk yani خلاص nake yani tiştiye kutti o tiştiye kutti çe hevdu خلاص nake açık zede de çıkatçı yani eviya xuya dike az vedere az nizanım yani tiştiye kutti bejin hani bejin em iktisatçine her tişt em karın tahlil bikin belki em nikarın avqat tahlil bikin servan rakama piyasa avqat lekolin bikin fakat em viyazanın tiştiye kutti keve cevamed mehd mehida bere çava bu vega çavaya yani
4 مبر 5 مبر پریکوت که جوامه تیرامت کر ایرو تیرامه ناکه ایرو مهامت قده مجبور ام تکمن بندین هر کس ما یعنی اوی کو مامور وسایه اوی کو امکلی وسایه اوی کو özel sektör داد خبرت وسایه اسناف مثلا شکایت که حال خود و پرتنل پیاسه ایش سکنیه ناگره وقت بری ناگره مثلا چرخ ناگره هدف شيء ابو يعني برات طلب برتنبه عرض طلب برتنبه يعني هدف ابو بله هدف ابو يعني زغوتن بفيارا انفلاسيون بك اجويد بجم انفلاسيون نكت بله يعني قالوا جدرا في ملتي عبدو خلاص نكت اما انفلاسيون نكت مثلا تمل احتياج مادسيه ما مالي نان زياده بيد سال كده %100 زياده بيد بيجي غذاء مالي حبوبات زياده بونه زياده بيد بيجي يا زياده بيد چای زياده بيد چی بازار گره چند هزار هر جارو کتونو در کتنا بازار چند هزار پرز جیوا مر درته در نه یعنی بیاک مر نگاره پرز جیوا خدا بگارین جی الا جی کو کردی کارتی تنه من کاره به alışverişe خوشب که بیا خوشب که بوسا پرجی به قیمت بیه یعنی گره به دسته پرج جوات دابج بکت هری ناکیت alışverişi بکی یعنی و سیستم خویاد که آشکاره بکو تشتی کو جمرا روزه اول گوتن حتی ایرو هی پیک ناتیه که خدا تعالی خیر که ان شاء الله آمین که هیویا اجرت اسخری و مثلا تخوت جهه امکلی کم دبیجن می پشتی نبر ویج برز محمود امینوğlu پرسن اندام لیجنیا اداره گشتی هدا پاره میوانی می تماشاوان هیجا ام چند دقیقه مساعدت خوازن بشترام برنامه خوب دومینن ان شاء الله تماشاوان هیجام جاره کدن به هفدورن نرینا راست دومت قسمه داویه ده میوانی ما اندام لیجنیا اداره گشتی هدا پاره برز محمود امینوğlu دروجه ویده مثلا اجرت اسخری و معاش تقاوت و امکلیا کو خوازن لیزیده بکن سری ساله پیدا هیویه که ملتی را بله مسئله که حساسه لورا جعلیه کی و بارکی بده سر ملی امبیجن خودی کارو ایش جعلیه کی دجی البته اجرت اسخری ده سویه که کو انسان مالبات به اداره خونی کارم بکن جوه هیرده ام خوازن به برز امین olur ve mesele haber bidin. Unji partiye ke siyasi serve mesele carna da xuyaniyan dedin. Hem aliye karmen dava hem aliye karsaz dava devlet şi kısmekid ve meselede lewra به بهابونا اجرت اسخری اوی هنک ورگی اجلی زده بکه و اوی پیاسه جلی سری هنک بیزده کرن لگور و اف مسئله چه رقمی و به خبردان یا جی سر چه رقمی جبو ام بیجن دنگه اقتصادی جی خرانه و تکلیفه که چه واهیج علی هدا پاره yani vega لسر asgari ücret komisyonu ki he, bu asgari ücret elsere haberden heyete ki he. O heyet temsilci karkera var. O temsilci devletine, o temsilci karmenda var. Se grubun, dijvan her gruba jid nava sazi ve avaya da temsilci ki. Nunere ki şandına vederi. Lسر haberden dicara bu civin dikin. دوان جوینا دا بحثا رقم تلفظ نکردن جوینا سیاه هی ارال در رقم بینم زمان بله فقط حکومت ارال دا برابر در حق ویا پاریکی اشارتی یک نشان داده و سریا انفلاسیون گوتن و جبو اسعار اجرتی و زیاده بنایی و بینم زمان فقط سریا اسعار اجرتی بجی لیساجی ایرو وان انسان تطمین نکه یعنی سریا انفلاسیون ده سریا انفلاسیون بهجی تطمین نکه چما تطمین نکه هنک سازیه او کنه سر بخو هنه خبات آده کند نوا پیاسه دا یعنی انسانه کی جبو کو جیاناق بدومینه او چار حف آیلاوی به مالباتاوی ده چار حف انسان بن دناو هفدا به تن خورنو و خورنوان یعنی کد بیجن به آوایی مثلا به مصرفا کری به مصرفا
چونو هاتنه به مصرفات تندرستیه به مصرفا پروردهیه به مصرف احتیاجی دنیکات دا نت دا نه حساب کریم به تنه ساجا جبو خورنو و خورنوان یعنی وان انسان دا چادر دا بجین و جبو خورنو و خورنوان جبو کل جیان بدومینن 21,000 پر جوانا لازمه 21,000 دما کوان انسان دبیجی جوارا کری لازمه جوارا آب و الکتریکا مالی لازمه doğal gaz lazımه neyse yani telefon lazımه internet lazımه şebeke telefona hatta telefonu lazımه o çun hatına vanu nava bajir işu karu mesele xo perspektife ki hoş bu bekar binin ya herin bu tendurustiye xo herin sağlık verin yani bu eğitime xo vana tabi texi nave deve her tişt nave dave ve çağı sinor deve yoksulluk sınırı yani sinore ko endi hema okey yani idare yani orta zengin fakat yani orta derece o jiyana xud kara pedam ke jera 7,000 para lazım şu bu 4 malaki ko 4,000 ko tevizar de bave 4 afradi bihebin 7,000 para jera lazım yani arası sistema ko دنوا و düzeni da vega katiye ava kirin hakikaten insana ta vay tatmin nake ta vay vega tişte ko te dain jaliye karmen da vat dedin işçiye xo karkere xo 17,000 bir tane şahsi vi karkiri va yani bu idaravi hakikaten idare nake tbeji evi insani ko zavjandi be سبی کی وی دهب سبی هبه و حق کریه بده و حق مصرف ایتماوان هبه پرورده یاوان هبه هرم پرورده بن یانجی جبو ulaşım نوا بازار ده هرم ورن عربه کی کریه بکن یانجی شهری چی عربه سوار بن نوا هبه دیا انسانی حقیقتا اکاویتنه اداره ویتنه جو منه ام دیویژن 17,000 ویا تطمین ناکش خو تشتی کون دیویژن انفلاسیون جو باب سری هی او انفلاسیون جی که 6-7,000 پره اوجد که هیچ 24 25 بیجا 25 بیجی دیساج بیا خلاص نکه باشخانه ما سروکه ما ایرو وها تلفظ کرد گو 34,000 کمتر اوان انسان تطمین نابه گره آسکار اجرا 34,000 به yani ام دبین yani rakam ne mühime çüd ve bira ve herkes bira be avay ki serbest dikar be jiyana devam bike yani jiyana insan neb xornu ve xorne tene be. İhtiyacı insan neb vana tene. Yani insan o ne insan ne mahluka ki hove. İnsan nihayetinde ihtiyacı bir khani heye, bir mala heye, bir sosyal hayatı heye, ihtiyacı bir perverdeyi heye, ihtiyacı bir tendurusiye. Bu van mesrafajı gerek ihtiyacı mali toplam avida gerek van insanet karın serbest, bir serbelendi, bir dil ki rahat بقید و بترس و بخوف برای اوقات دوام کن جیانا دوام کن جیانا که برومت ام دبیشن برای جیانا هم برومت و گوری وی اوی اوقاوان رقم وان به تلفظ کرنه به تعیین کرنه مثلا معاش تقاوتا او جی بوی یعنی او ده پریشان تر او ده جی پریشان تر یعنی ایرو ان معاش هندک نه 12.5 بکن herhalde pazda bahsa pazda که به 17 دیکن yani براستی هر bahsa اوکی دیکن بگه asgari ücret mali da yani یک işçi ki mali da heve karkere ki heve bera eve de diya siyasi ko çen habzaruk be havra bakaften belki yaşa ve mali dikin fakat eve ko takavut bu ne bisere xumane andi zaruk marke wan nanerin kes wana hizmeti nake kes wana ve libawan جبو geçmavan جبو idaravan kesmana destek geçina ke geredayı bu maaşı taqavud evamana emeklilik maaşı vana ev emeklilik maaşı je benya asgari ücreti o evya ku khaniye wantene be hakikaten ter xornu ve xorna meşgul ke o da hav kalu pir kud mali da beminin via hakikaten yani tadek yelwan gere emeklilik maaşı taqavud ajı ج asgari ücreti kemtir nibe yani em vad vejin gere j kemtir nibe evya hakkı ye hendik ya hendik gere j kemtir nibe yani ya en hendiki ve avqas eko hak kirbe jwi seri
سریع گوری پریمی خو گوری کاری خو گوری خباتا خو ابی کجای زیادتر بسیار حقیقیش خو اما ابی ان هنده گرب خانده اصغاری وجود به لورا آوی که مگو بلکه اصغاری وجود به آوایی که اداره خود کارم بکن بلکه اک ایشت کن بلکه به شکلی که نکار گچما خود کارم بکن که نهایتنده جی گلک انسانی ما به وی آوای گچما خود کن یعنی او اصغاری وجود تیروانه که بیرا ایشه دنکار جدی کن یا جد مالی ده هنگی دنکار جی خباتی کن هر کس به هفرات خبته یعنی انسانی که زمان وانو که هر مکتب دج مکتب بردن وانشینن ایشو کار و خبات دویم برا گلرا مال پچکی اداره بدنا به هفته با آوایی که بلکه انسان جبو گچما خو اداره دکن فقط اصغاری اجرت داده هی امریوان تراویات که یعنی امکان داده فقط انسان که تقاعد بیان این کار هر اکیش بکه و کسی تنلوان دستی خود درج وان بکه که بیشه آلیکاری که وانا که جوی بونه گره انسان تقاعد محتاج yardım neben, alikariya neben, muhtaç kesi neben, biraz serivan bilind ve biraz keyif ve biraz beşk damara xurunun, biraz karbon aliye geçimi de biraz kavantine ve tırsaki vantine ve yani evji gere ya maaşı takavidi kemtir asgari ücretin nibe musad verin. بله. تماشان نیجا مجارک دن جی هی لازم هم سری خبر بدن. هر سال لگور رقم فرمی که جعالی سازین جواکی و یا جعالی سازیا به حکومت و گریدایی توی که و تی داخیانی کرن هر دچه عمر زواجی به پیش و دچه افجی جبو جوانان وقت ترسکی لهم بر زواجی یا جی خواج زواجی دور دخن و ایکو دزوجن جی د سال اول دا هر دو سال پیشی دا رقمی که پرمازن هفبردان شد و تلاش شد به اویا نه تنی هفبردانا دو کسای جنومیریه مالباتی که پرچه به که زاروک هبن زاروک به دی یا جی بیباب مزن دبن جعالی جواکی ده جی جواک خراد به حضور سوزید که و نوا هر دو آلیا مالباتا جارنا فاجعاین هی بیتر در تی میدانی به هنک قانون و نظاما به هنک امبیجن خباتین اولهیه دولت یا حکومت خوازه ریل پیشوان پرسکری که بگیره لبلی رقم دادن نشاندان هر سال وان رقم که زیده دبن اوان قانون و نظام اف مسئله که وها به اولهی به محکمه ام بیجن دخوازن پیش دوی بگیرن چاره سری کی ناوینه جوی مسئله را پارلمانتری هدا پاریبرز فاروق دینش د پارلمانتوی ده مسئله کی آنی زمان سرویج و پرسکریکن مالباته پیشنیاری کی آنی سر زمان گو ام مسئله وها ده کو مسئله که حساس مسئله که محرمه ام تکلیفه که وهاد کنگو تکلیفه هدا پاری چبو یعنی بنگه هاوی چیه و جوی مسئله را چاره سری که چواد خوازه آراسی وجه بحث کر یعنی اف مسئله که پر نای خویا پر نای زمان لیبلی دناوا جواک دا دناوا وی ملت مدا مسئله کی پرکوره مسئله یعنی برینه کی غدار چه بیاد نوافی ملتی دا گلک جه هایدار کمرو نه و پیشروج دا تمل وی اساس وی توپلمه و خراب و عائله دیت تشتک نمینه لورا چند رو بری سرو کمار جوی آوای گازن کر گوچخا چه کرنا عائله آوا کرنا عائله مالباته کم دبه گو گنجه می کو میرن کچکا بگم ناکن اوه کو کچکن زلاما بگم ناکن امریوان دبیره 35-40 هی نزوجینه و چقدر چه نفوس کم دوه یکیتیا وی ملتی کم دوه جوی آوای تحلیکه که مزن هیا گو یعنی مرو لاساسی و مسئله بنره اویا چما کم دوه چما aile millet naxoze bi zewce ya jî zewac lûd pelişin pir dewam nake ev ya meselekî em bêjin güvenlik devlet güvenlik meselesi ye
لورا وقتی که آیله بپلشه toplum dipeleşe, toplum peleşe, millet peleşe, millet bipeleşe, devlet peleşe. Yani daviya bir işi pelaştına devlete. İro dinava Avrupa'da ev pırskirek jber ko nikarın be sistema xo, be fikriyata xo, be zihniyata xo hal bikin. Endi be avayed nikat xozun, ek tişta çara serkund xozun. Jder vada Serbiya binin be oka sistem yani dolan başlı, be avaki dolan başlı re وان سبیات خوزن بسینه وان خواهی بکنه و جبکن نفوسا وان برا هدیه دی چه به او تحلیکر پیشیا مجی پیشا روژه هیه ایجا چما آیله چینابن و یا چما ده پلشن سری یا مثلا ان مزن یا مهم اوه کو انسان ما جه دین و دیانتا خود دور کتنه وقت بری ببیر و باوریا خو او قیمتا انسانیته قیمتا زواجه، قیمتا آیله، تشتی که امر که خود تعالی در حق آیله گوتیه، تشتی که خود به امر کرده گوتیه، وی بو وسیلینن به هفدو دینن، یعنی برای هفدو نقطه، برای نپلشه، انسان جبر که وان آیت امر خودش بیر کرنه، جبو پلاشتنا وان گلک راحتن، یعنی جناره و ناترسن، او خوفو ترسا خدا جبوان را کیم بیه. جبر وی آوای انسان سر ناو حریتا خو سر ناو سربسپونا خو سر ناو تیف و زوقا خو دکاره بجاره کی آیلا خو خراب که یعنی یکیتیا مالی خراب که اویا جی سیستم لایقلقه کد آنها یاسدا بحث آنها یاسا کر بشاول دا مسئله کی یا مهمه و کل لایقلق کتی نوا لایقلق سیستم کو بزوری دایتمش وی ملتی کرنه او سیستما لایقلقه انسانا هینی کیف و ذوق و خرابیه کریه تشویقی سیستما که ام بیشن باطجی سیستم اروپایی سیستم او سیستما که نظاموی نه نظام رب عالمه نظام انسانه بشریه او الپی و نظام انسان پی کیفا خودشن انسان پی راحتیا خودشن انسان پی زوقا خودشن لپی نفسا خودشن براسلی یعنی برای هر تشتی یعنی شونا کو امر خدا بجیبینن امر نفسا خود بجیبینن بون شونا انسان کو عبدیتیا خدا ترک کرنه بون عبد نفس خو یا بون عبد عبدا بون عبد بشرا های وانجه نمایه بوی آوای تدنری صداقت نوا ملت نوا عائله ده نمایه تدنری تحمل ده نوا عائله ده نمایه حس کرن نمایه اوین نمایه ondan sonra hürmet cevduraj ailelere nemaye. Ondan sonra mazınara mesela mazın malera ev kadru kıymet nemaye. Hasılı kelam be her avayı ciber kuvantışta dinav milleti de nemane. Evana tevdivin sebebi teşkala mali. Tevdivin sebebi xıracıra mali. Ev ya dve malbata min, ev dve malbata min, ev dve gotuna min, ev dve gotuna min, ev dve keyfa min, ev dve keyfa min, ev dve emre min, ev dve emre min. دناوا وان دا بوی آوایت نری خراجر کم ناوه حتی کوش هفدود پلشن دچن yani devrada هناك projenin Avrupa'yı yani. Yani partiye ku dertin dibin malbat saziye ke heril paşmaye edi ne saziye ke ku milleti me xuppe bide girtin aile en gerici kurumdur ya ji لهمبر في بروجين كتينا امبيجن جنيه درخم بيش مير وك دجمن تحسبينن بفدكن جهه ملتي ناو مالباتي ده برسكريك كبتشوك شي هبه سريل محكمه خ سريل قراقولي خ براوله خلاص كه يعني افجي يعني چاره سريج و مسئله رقابالي تي برسينجي ريين نباش ريين كو خلتن دور ده تين ريا خراكر نه ددن بره يعني ريا چكنه ريا خراكر نه ددن بره ملتي او مثلا كنت اگو يعني او ذهنيت نوا في ملتي مده حقيقتا سر 3 سالی داش خود خبرتین ایجاد نوا خلقی ما کرمان جاجی و سر 30 ساله خصوصی خدمت کی وساکی جه یعنی ذهنیت کی وساکی کت نوا ملت عائله به چاوی وی ملت دا خراب دادن نشاندان با خصوص تمثیل کاری وان هنه دوی آوایدا دبن عائله خرابه یعنی پیرک نه عائله برا پیرک عائله رانه و وانا فکریات Avrupa necbere da xostine dinava Müslümana da ji bo ku civata İslamî xirab bikin topluma ku Müslüman ji hevdû bixînin
او temel taşi ku dibêjin toplumun temel taşi ew ka en risasê vî asasê vî memleketî ku aile xwazin aile ji hevdû bipeleşe bir herkes ferdî be bir herkes serê xwe be bi wî awayê her kesî dikarbin îdare bikin. Ew ê zihniyetê bi wan pîrekê ku ji malê dûr kirin birin li ser navê devrima Rojava birin ji Amerîka re pêşkêş kirin. Xwedê Teala heqê vî milletî ji wan re neyle. û wan rûreşiya wan ji vî milletî re jî bide nîşandin aydar kirin. Em wiha dibêjin em divên aile tiştê ku Xwedê Teala emir kiriye aile tiştekî muqeddes e, tiştekî qudsal e, tiştekî bi qîmet e. Ji vî milletî re ya mihîm a ku vî milletî li piya dinê re aile ye. Ji wê bûnê gere aile ji bo dewamkirina wî, ji bo yekîtiya wî, ji bo ku nepelişe, ji bo ku wextê pirsgirêkî di navê derket ew pirsgirêka wî bê helkirinê ji bo viya aslında Xwedê Teala düzenekî daye pêşiya me, yani rêkî daye pêşiya me. Roja ku Xwedê Teala wehya xuşandiye 1405 sal berê wehya xuşandiye ew wehî îro jî ji pirsgirêka vî milletê re jî çareserî ew e. Lewra Xwedê Teala di ayetê xwe de wextê ku şandiye ji însanara ji bo şexsî wî, ji bo îbadetê wî şexsî hinek emr û fermana şandiye nefsa. Em wan emr û fermana di hayatê xwe de bicîtînin weka li mêjê, rojiyê, hinkî emr û nehyê ku Xwedê Teala ji me re gotiye em bicîtînin. Weka viya di nava me û aîla da jî hinkî emr û fermana daniye. Gotiye divê de meselê de ji rê ev e. Ji me ji aîlê bibêre di nava me û aqrabayê me de ji rê daniye ber me. Di nava me û toplumê de ji rê daniye ber me. Ji ber vê awê Xwedê Teala wiha dibêje tiştê ku hida parê got aîle hakemlî ji Nîsa sûresî ayeta 35 da Xwedê Teala wiha dibêje estaizu billah. Ez ayetê bixwînim endî tamam bikin. Belê. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in khiftum şiqaqa beynihuma feb'athû hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. Dibê wexta ku we dî wan tirsiyan ku di nava wan da ew ê zirarê bidin hevdû endî yani ji nava aîlê da mêr û jin we dî ku xiracira wan gihat seviyekî wîsa ku endî ku ew ê zirarê bidin hevdû. Yek derbekî lekîxe ya tiştekî bike. Feb'athû hakemen min ehlihi ji aliyê zilam, ji aliyê mêr da hakemkî tayin bikin. Ve hakemen min ehliha aliyê pîrekê de jî hakemkî tayin bikin. Dehev rûspiyê insanê zana, insanê ku xêrxwazê wan bin, insanê ku ehlê çêkirinê bin, insanê ku rêya baş nîşanê wan bidin, insanê ku heqîqetê nîşanê wan bidin. Yani aslında evê ku heqîqetê nîşan bide yek mervekî be jî ew her du alî goyê xwe bidinekê. Feqat ji bo ku yek nebêje ya ev ya mervê te, ev ya mervê min e, ev ya ê min e, ev ya ê te, divê awayî de ji bira di nava wan da tarafgirî şey nebe, dibêje her du alîya jî însanê ku xêrxwazê wan bin, însanê ku rêya qenc, rêya baş nîşanê wan bidin, bira wan ra bira bikevin nava wan. İn yurîda îslahan eger ew her du mabênciyê wan eger qenciyan bixwazin ji bo sulha wan, ji bo yekîtiya wan miradê wan hebe yuweffiqî lehu beynehuma. Ey Xwedê Teala ji nava wan çêke. Wexta ku niyet çêkirina nava wan ve ey Xwedê Teala nava wan çêke. Îca ku niyet xerab kirin ve ey Xwedê Teala jî wê meqseda wan bijî nayne. İnna Allaha kâne alîmen xebîre. Ji ê ku her tiştî zane Xwedê Teala û ji her tiştî xeberdar e jî Xwedê Teala. Ey Xwedê Teala vê toplumê 1405 sal berê ji vî awayî de hişyar kiriye. Ema îro em dibêjin ya emrê Xweda işte kayê Qur'an ji me ra çi bêje? Radibin em çin mehkema, insan çin mehkema hevdû rezîl dikin. Ya jî dertên televizyona serê sibê behsa meselê xwe nava malê dibêjin temamê pîsîtiyê xwe xerabiyê xwe ji însanlara aşikar dikin û di nava milletê de wan aşikariya wan wan xerabiya wan bela dibe. Herkes behsa wan û pîsîtiya wan dike. Bi wî awayî daha xwe rezîl dikin, daha xerabtir dikin. Daha dibe ku keysa imkana çêbûnê hebe jî ew keys endî namîne wî awayî. Ji wê bûnê em Hüdapar me vî awayî wekîlê me jî vî awayî tewsiya wî got ku di nava toplumê da ev birînekê heye, birîneke xebdar e. Ji bo vê birînê em werin ser bisekinin. Wextê ku meselê wiha çêbûn emrê Qur'anê em bicî bînin. Ev emrê Qur'anê müessese ev sistem beriya Cumhuriyetê di Osmanlıya da cihebiye û beriya wî evê ku dewlê İslamî bûne temam jî bi vî awayî icra kirine. Ev mesele hanê ku bi vî awayî bê hereket kirin, bi vî awayî birêxin
وی مسئله ده زودتر چارەسەر ببه عائله بکیس ببه و جهدو نپرشن زارو خراب نبن هر یکو به عالی که دا نچه نبن اسیر عبد انسان خراب انسان آرد نیتلی انسان ظالم و انسان که دخوزن استثمار بکن جوی استثمار و خلاص بکن جبر ویا عائله حاکملی توصیه مدایه ام سر ویا جی دخوزن ملت ما هشیار و لسر ویا وای جی لوی توصیه صاحب داره ایشان برز فاروق دینش ده پارلمنتوی ده آنی زمان بلا روسپین میرو جنیتی که ناوان و مسئله ناوان ده ناو مالبات ده هیکو جدر و کسی سعنه کرده هیکو مسئله وانی محرم جدر و ده آشکار نبونه و نکفن سر زمان ملتی و خیر نخوازی ملتی هنه و مالباتی هنه که هنه که سر دوی وان براد ناو مالبات ده بیت چاره سر کرن بلی افجی هن کسایتان هن خودی مدیان راحت سکر یعنی ویجی خستن هدف آخر چون نیاری عائله نه گره عائله به پلشه جمعرات ده ذهنیت واندا ده ایدئولوژی واندا عائله گره خراب و چون که عائله خراب نبه او مقصد و مراد کل سر انسان دکن نایب جی یعنی انسان چقا فردیت آن زیده و بیرسلجیک کد بیشن بیرسل yaşam آن چقا زیده به جوان را daha او دبن نیچیره که راحت یعنی daha راحت وان خوزن وان گوری فکری آخو وان بدن مشاندن جوی بونه عائله خوشا وان نه یعنی مالاوا آوا برز محمود امینوğlu اندام لجنه اداره گشتی هدا پاریس سرچاوراتن ازبنی سرسریمن خودش و راضی به خود طالب خیر بخیر نشر تماشاوان هیجا ام هاتن داویا برنامه خو حتی هفته کدن بمینند خیر و خوشیدا امانت خدا